I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more. 1 hour later. But don't be scared, 'cause I'm Bunda perlu tomat, roti, dan sabun. Bisakah kalian membantu mencarinya? Berapa harganya? Diskon mah. Berapa persen, Nak? 10. Boleh kayak gitu, boleh. Boleh beli buku ini nggak? Berapa harganya, Nak? 100.000 mah. Emang nggak diskon? Enggak. Yaudah, nanti ya kita cari yang lain ya. Buku ini boleh nggak, Ma? Diskon nggak, Dek? Berapa? Ini 25.000. Murah banget. Boleh deh, boleh. Nah, kita ke Gramedia yuk. Bener, Ma? Iya. Tuh.